ной ма Шерханай, ма первый техноблогери Республикаи Тоҷикистон. Как бы ман мехоҳам ки як чизи нав шумо бугум и порубори мо фақат гап задани технология будущее барои ки асри 21 асри техникаи ман ҳамин фурсат истифода бурда ҳам хеле контента гуфтам ки наварад чӣ бояд кунам. имрӯзам ҳава навзай ман медонам ки настроени шумо ҳамаш 100%. орзу дорам ки ҳамеша настроениятон ништа панҷ боша и отличный боша. ояндаи мо шумо дурахшонай ва фикр мекунем ки барои ояндаи мо шумо мо бояд чӣ кор кунем? Хондан дар кор. На самом деле агар аҳамият дода боше одамое ки пеш рафтагиян дар любой соҳа дар любой чиз во уже медонанд ки хондан и основной элементи ҳастае ки одамизота интеллектша IQ-ша баландтар мекунад и шумо метавонед ки бисёр пространствои баланда ноил шавед агар ки шумо хонед ва боз хонед. ин гапа аслан Ленин нагуфтагӣ ба фикри ман бисёре уже медонанд ки ки гуфтагия ин гапа. муҳимтар ҳамин чизе ки одамо бузурго вақте гап мезананд хурдо майдо бояд гӯш кунанд иҷро кунанд барое ки эксперименте ки ваё гузаштанд агар таҳлил кунӣ анализ гузаронӣ уже тайёрай да мо шумо мисолози иҷада бигем ки не и зурай ихе кадан дар курай мери ихе мекунӣ шикаст мехӯрӣ ба ӯ гапи ҳам бузургу мезанад. Так что веками веках и асро ба асро одамои калон мехостанд ки поколения ҳамеша дар рӯи рост бурава. рӯи рост масалан ки зарар набинанд намия рӯи рост. iPhone SE 2 и дар бораи iPhone 12 недавно утечка шид буд ки Apple як кас омадай гуфтае ки мо утечка дорем ина ма информатсия ма техноблогеро ма фалониё ма инсайдеро бигиред ира опубликовать кунем пост кунем мардум iPhone 12 ждат кунанд. ма ҳайрон мешавам да ё ба фикри ма бисёр техноблогеро продажниян или бо пешакӣ сум гирифтагиян или пешакӣ намедонам чӣ кор кардагиян но пешакӣ я товар ҳоли набуромада ва я ту гав мезанӣ ин мекунӣ. даже медони iPhone 11 набуромада буд утечкаи iPhone 12 уже буромада буд ки вай хеле мешава хеле чӣ хеле мешава iPhone 12 соли 2020 бо нами сентябр бо нами моҳо 11-12 бо презентатсияи нави iPhone 12 қати iPhone SE 2 мебурад. SE даёд боша ку 5S буд ҳамра SE номондагиян и плюс бо 2 мондагиян шама меша SE 2 мондагиян. чӣ кор мекшава iPhone 12 ра мегиранд чолкаша инам ҳама мега берите чолку опять чолка опять это чолка опять вот это чолка убери свою камеру. ҳамин 24 соат ҳама дар бораи чолка гап мезананд дар бораи техникаи Apple гап мезананд. естественно чизи навая техникаи навая и бояд блогеро гап зананд что просмотрош зиёд шава вай шава ихе шава ухе шава не хай чи охир нами чиз ин ман шумо роз як чиз роз як эксперимент мекунам просто хтобине и бифаҳмеда 1 минут 1 минут ин ози да дасти ман ин да дасти ман iPhone 10 iPhone 11 ина но на самом деле да дасти ман апелсина. ба блогеро чӣ кор мекунанд? блогерои хориҷа мегиранд ихе о меган очень красивый iPhone туда-сюда красивый апельсин у него вот козырёк очень кажется очень хороший да там качество него как можно делать потом запах вообще офигенный слушай хулусайга о меган о зура неки меган ки iPhone да апельсина да назар бер о апельсин да тоже ничего апельсин да зура просто неҷаш кама как пусидагия дидесте неҷаша пусидагия барои пусидагия нея чиз нав ихтироъ карданд ки неҷаш намепусада хулусайга бисёр назай а так маза ира мехӯранд баъд ира ҳуй мекунем то сос шавзе ҳуй мекунем апельсини 11 розе ҳуй мекунем о пучоқиш бисёр зуд буда уже ам пучоқша ҳуй мекунем бисёр назада осона ҳуй кардан о на ҳуйш кестем ози мебинем дар дурун чӣ хел боша IP матрицаш чӣ хел боша цесрш Bionic 13 охо вообще о ана ира апельсин меган ози мазашам мечашем very good very good сад фоиз апельсин 11 ра хурдем хулосага бисёр апельсин 11 зур буда барои ки вкусуш кама как дига хелай иваш дига хелай
пусканиш осонтар шидаги, камак размериш калон шидаги, бисёртар ту сер мекунӣ, шикамат сер мешава. И ту бисёртар метавонӣ ки 8 соати дига шикамат сер бигардам. И ту метавонӣ ки ай пишти маззаи и чандин чизои дига маззаоша хушуктар бифаҳмӣ, суфаҳмӣ. Лекин ҳамун апелсини да ҳамун апелсинае камак ҳамиҷаш пусидай просто ҳамиҷаш пусидай так мепуса. Бояд просто бирай дарахти нав да апелсин нав бигири ҷамъ кунӣ бити. И тада невигне ту бояд я апелсин дигата бояд ту таъриф кунӣ биги ки ин номиш дига як, дурунш дига д, семиш так дали. Блогерҳо чӣ кор мекунанд? О меган короче утечка омад. Apple, хулосаи гап, вышел новый утечка, который Apple сказал, что вышел AirPods 3. AirPods 3, я и на картинкаш суратши намехеле. Наушники такие маленькие, хулосаи гап, и пуштакши хеле уха фарқия намекунад, отличия надора, но динамикои чувствительность бисёр баланд шидаги, овозиш як дараҷа баландтар шидаги. Аввал дар гӯшокама как безеб месуд, ҳозир нағз истодеста. Ҳамин кора намешид ки шумо пеш бикунед, ҳамун вақта якум бироварданатонда. Бисёр телефонҳое ки ҳастанд маркетинги хичона дорам. Масалан Samsung ҳар сол тоннаш хати намехели телефонҳоро мебура метия. А Apple чӣ кор мекунад? Apple сразу намебура. Apple як сол ҳама моделҳоро разработка мекунад, соз мекунад, тенҷ мекунад. Дуюм сол, сеюм сол, чорум сол уже нақшаҳо хича дора гузоштаги. Ҳамин 4-5 модели определённи смартфонҳои хича ҳамин хушу ихтироъ мекунад. Фақат уже охирон шайна последний iPhone 11 ки бироварда буд, фикр мекунам ки ягон хеле навигари беғарзи камера, беғарзи процессори гуфтаистам, процессор 100 лет нам не надо, особенно лично мада дар кор нестам. Хай намедонам шояд ягон кас буга ки ӯ ба як секунда чандин триллион оператсияро иҷро мекунад, ки дар дуруни об 30 дақиқа дига зиёдтар неста. Ман кай ки дар об назанам телефономо месӯзам, намедонам чӣ ба. Но вышел новый iPhone 12, который в 2020 году Apple хочет сделать его более революционным, взять челку сверху телефона. Бесте зан задистам. Интересно, да, бачагушка. Мы на самом деле зур гап мезанем, да, телефон. Нехи гап мезанем, бачагушка, братан, чико кардести те? Чихилиям курбур, чихилиши даму рая буралышка, братан, аму фалони телефона бин ки чота связыш гари нести бада, пеши кыда корна мекна. Ты метони кушиш мекини ки одама бифамоним яка. O kadar связано телефони мам, телефони Стив Джобсам барандам пеш ки телефон корна мекна. Бачан ҳам Nokia билани ман меовардан гарени кор мекард. Чӣ кор намекуна? Охай брат, Nokia билани частоташ дига динамикои мехабиаш дига ва дар дуниш беғарзи намон процессори динамически ягон хел связ мехабиаш чӣ надорад. Ту та телефон буги атайхели агар кору такр боша. Мо iPhone фақат барои шаҳр мегаполисо бироварда, яки шуд ки связ 24 соат боша. Ана бачако iPhone 12, о какой другой, о 352 грамм побольше, да? О вазминтарак. Ана Иран фарқ мекунад, бинед чӣ қадar фарқ мекунад дизайнш, диде? Ой, неда чолка надошта. Ой, фикр кардам ки рӯз обзори апелсинҳоро кардам. Чӣ буд гапи ман? Мақсади гапи ман ҳамин буд ки бародарои Қан ва бародарои азиз, аге ки мо шумо дорем дан момент полная реклама вобастагӣ дорад. Полная 99% ахи арақота мечакунӣ. Рекламу, нахе ой рекламу тор ба тора. Инами соат, инами пушок, бренд, буча, у YouTube, ҳамаш ай брендай. Ами хелае ки пешай уи кардани ами контент ман задачка доштам ки ҳамеша чизоеро нишон метавонем ки фоида бошад, да, как бы фоидаоша гап занем, минусошам тоже гап занем. iPhone 12 чӣ мешида? Короче, iPhone 12 примерно размерошон иваз мешида. Яъне пеш 8 буд, 5-4 меша, и плюс камераш 4 мешава, частотаи экранаш. По мнению Гескина, технология дисплей получит на 60 до 120 кадров в секунду. На задней стороне появился 4-й камера TOF для вычисления точного расстояния до объекта. Это может быть полезно в портретной съемке в приложении с дополнительной реальностью. Ако фигня не окнеки, мегаки Гераскин он душтай бача Гескин техноблогер американский исследует мекнада, кич кор мекнада, коршам хибда. Туба чихкура. Майронда.
Anlatır fikir ki amkhali odamam kam nazanda. Ana ki odam rafta kofta tipa zavodora kofta dide baya utechkora kofta yofta фамилия ki xursa amkhali сразу надо публикация когда гуфта гуш кирим короче соли 2020 камераи вай короче 6 ба 120 кадр в секунд обновление частота обновления двойной мешава и плюс 4 камера меша и дисплей тоже промоушениш короче технология наобда ки шумо да соли 2020 метонед бифаҳмед плюс четвёртый камера буда номи четвёртый камераш тофа вай просто элементи то есть дистанция байни телефонтон то ҳамон объекта нишон медодад 2 метр 3 метр 4 метр нах просто мемонӣ тавондагӣ барои инженеру бисёр зурада агар шуд ки шумо яконча чен кардани боше просто ҳамхи мемонӣ бая телефона и вақте телефона монди ам то ҳамҷора размерта мекунам мада вообще ҳичи дар кор неста шо ягон каса дар кор боша тамом баъд хулосаи гап и хеле телефоное ки ҳозир Apple гуфтестай на пиксел дорам хеле хай пиксел кама чолка дора тамом и на Samsung допустим то ҳозир S9 S10 бечолкам фикр мекунам ягон хеле чизи навигари ягон чизи нав неста барои ки бисёр технологиро дуруға меган дуруғои мебахшед машина гуфт бисёр технологиро дуруға меган ё рост меган но хай дуруғу рост маълум неста аслан технология як информацияро бояд биёра просто нишон мета шояд ихилай но насчёти качествое ки Apple ман то ҳозира номер 1 мекунам новастам гап ҳам бизанем ваям кунем Apple номер 1 ира мо шумо бояд фаромӯш накунем барое ки зур кор мекунан и нас кор мекунан штобе ки вай зур кор кунем вай кунам мо бояд кам ҳамин чизҳоро тавозунҳоро бардорем бумонем масалан чӣ хел ҳар чизе ки мебиёрам о ихтироъ мекунан уро анализ кардан дар кунад баъд харидан дар кунад дигим бо чизое ки ҳар чизе ки о предпроносит мекунанд мо ҳавай просто таҳлил карда чизои нақша бирем чизои ваюша астаткоша битем шуна обратно бро или вообще нахарем шаб барое ки то мо ҳамин чизоро накунем то есть хариданда мо шумо сустар намешавед бо дар бораи SE2 тоже намехед чи 5-4 размериш меша хулоса агар телефони майда компакт бораи iPhone 12 ма шумо да маълумот додам и дар бораи AirPods 3 маълумот додам маълумотҳои хеле чотки ясни будан ҳамаша шумо диде ҳамаи гап чап дар соли 2020 меша иншоалло мо шумо зинда бошем 2020 ма шумо да обзор мекунем ҳамин чиза айпеши мебинем бо качествои навқати бо камерои хеле 5K қати бо нехед студиои дерцки баъд қати ман шуморо нишон метам и чизи нав мекунам шумо даки шумо просто бини ҳаловат баре канали ма хеле ваяку қурбони қадам мекунад сари поворотай у хеле чиз неста айма чиста техна контентай дар бораи техника ма гап мезанам як каса ғайбат намекунем як каса гап намезанем як каса паст намекунем як каса чӣ намекунем просто объективно он чизаи хеле нигоҳ мекунам ва мнение худма гап мезанам чиста мнение шахсии ма одамое ки техника қати сару кор мекунанд мефаҳманд барои ман шумо дар вай мекунам агар шумо ягон фикри зиёдӣ дошта боша метавонед поёнда марҳамат карда нависе вай кунед дар бораи чӣ бисёртар шумо да интересное видео тамошо кунед дар бораи чӣ нағзтара чиро бештар нағз мебинед ки дар олами техника фаҳме бидунед мо насиб боша кӯшиш мекунем ки ҳамира бесплатна шумо да нишон бидем барои қин то набоша намуҷа да подписаться биҷихе колокольчик мекунед колокольчик дар кор неста просто лайк бимонед хай максимум комментария бимонед и ҳамаш нағз мешавад мо дар якҷоягӣ силаем муттаҳидем дар парокандагӣ ҳичем и буд мемонам ва дар ояндам ҳамихе мешавам барои вай ҳамеша сарбаланд муваффақ бошед номи ман Шерхана ина канали mobishop.tg будуред тоже дар инстаграм подписаться кунед фейсбуктан тоже ҳастай бисёр фикрҳо ягон хел фикрҳои нағз дошта боша ҳатман гап занем мо вай мекунем мебинем Goodbye.